أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب أنجل بتدو بتدير بالإسلام ما وين يتدي الله سبحانه وتعالى جرنمو سنمو جولا يبورنا رتاقيا فمن صلى الله عليه وسلم كانكو يبينغوري مكو إسحابا بمكو بنفو weltano Allah subhanahu wa ta'ala o nema mo neminiri e nema l'islam weltano den mo hande kadi ko 11 mois de mars 2024 o tawni en diw lewru sumaye 2024 hande en hebay go'o haray leede ka wonirde nga en luttiraado buri inshallah 25 minutes haray futuro on heewi konten hande en hebi go'o e lewru sumaye Allah moƴƴo bajjo wawdo senido mo ronkata neminirdo men tawnudugol men sumayen torike ma arsiko men wawgol horgol arsika men wawgol nafugol arsika men kay wawgol tubugol ruttoka ma si wadani men ne arsika men wadugol dendangal dewe moƴƴe ko yiduda yo wade nder ndu lewru sa newnani men kay mi torike ma Allah jaban men alluwal meden sumayengal wowungal wadude hitande be hitande ko kangal woni ko fudditi hanki en fuddino wadude goto ko hande woni darsu didabo on ka angal jutingol musibbe julbe teddube mido toro on fu modon tororo on li wajhillah mo beyo wadu du'a toro Allah yo Allah hum beydi e moƴƴinande leydi lagine yo Allah okkore lambe fewbe nundube hulobe Allah yidube lagine yidi bibbe lagine feppindinaybe bibbe lagine fo harabo bonna hula e nder leydi ni ya rabbal alamin ay en fo hiden andi ne la rasul sallam maki du'a horudo ko jaboto Allah men torike ma jabinan men o du'a do bawdun do kadi ne la rasul sallam maki du'a horudo ko jaboto mi toranike on fok modon Allah kala e modon mardo ande ko wawi ittude o wona min Abdallah ko Allah wawi ittan yo Allah ittan on tigi ande makko ne kala nawndo ko mari cellal ko wawi dikkinde o ko Allah yo Allah dikkin kala nawndo kala marbe be meden ben yo Allah hon beydam be renabe hiwabe wadana be barke mudum kala mo joga kadi yo Allah okkormo ko laabi ko duudi ko dagi ko wada barke ya rabbal alamin do wodi musibbe meden buy ma porbe kaydiji ko Allah wawi okkude goddo kaydi yo Allah okkoron kaydiji wondude nafa e barke e musibbe meden wonbe hoore laawi Allah men tororima inde maade foppo e sifaji maadi e inde ma burde mawnde ne ko yaltini be ga mabbe naanyugol leydi ni ko fi dabboygol arsike fino be sorrora kambe be ngoreji mabbe Allah mi torike be newinan be yaadu dum hewtino yaabe ka be fokkiti don sa hewtino be ka udito arsikeji mabbe ni hewtintinabe kadi ka mabbe wondude e kuntal haaju musibbe julbe teddube ala hay e goto mo mara aybe musibbe julbe teddube bani adama ko tagadum haray hino wondi e ko wiete kon ngañanandi dum non ko tabi'a do wodi suratul special ngal nelaado sallallahu alayhi wasallam modan qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri yimorde bone hasidin gaño idha hasada si o fenyini ngaygo ngañanandi bani adama ko tagidado e mudum illa man rahima rabbi sina seeda be Allah subhanahu wa ta'ala tippini yurmende Allah e mudum si be yi hida laba be mono si be yi hida jangi be mono si be yi hida jogi jawdi be mono si be yi hida jogi jahu be mono si be yi kayya dawo hida welti be mono si be yi a hebi nema ko be hebari be mono si be yi a hebi sonja be welto ko dum do wiete ngañanandi si goddo non Allah jarribori mo koko wiete ngañanandi haray nawnare ngañanandi no hulbini ka Allah buri nawnare cancer buri nawnare diabete buri nawnare tuberculose dum do fop ko metti nyawnide ko wiete kon ngañanandi jonno ne laado sallallahu alaihi wasallam maki kala neddo mardo nema haray himo jogi aybe a hebay aybe hara ko entourage ma on be jodododa ben hara ko ben burma e anyude ko be woni falaka ko bantida kon hara ko ben tigi woni falaka ya yaaru yeso hino wawi arde joni anyana hoore ma antigi no wawi wonde ka ɓeygure ma no wawi wonde ka bolonda no wawi wonde ka musidal no wawi wonde hara ko ɓurɓe ma ɓadade ɓen kadi no wawi wonde kadi ka janamɓe joni noon ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino ɗo du'a mo neɗɗo hani duumade e muɗum sa duumike o du'a ɗo hara hiɗe windi du'a on inchallahu dow ka page lawol kisal so daari ɗon on yiyay mo si a duumike e oɗo Allah subhanahu wa ta'ala dandete bone ayɓe maɓen ko wiyete ngañanadi e konnagu e kala ko wiyete ko bone aybe ben ko du'a onni musibbe julbe tedduɓe ka angal jutingol wi'a honno Allahumma ab'id anna kulla man yahmilu lana fi nafsihi alhasada wal hikda
والغيرة. واحفظنا يا الله، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا. واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها يا الله. ودعاء دابو مفيلي تومو اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة. واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها يا الله. بفيرا من دي ووتره important on en andi ko fi ngaygu e konnagu fi Allah hondande a huɗa goto a raɗaki goto kono kala mijaniɗo ma ko mijanaki hoore muɗum fiya lorro fiya tampo fiya sonjo ɓay Allah neminima goɗɗum ko o neminarimo ko ɗum ɗo o anyirma ko ɗum on o konnogorma dumoɗa e o duwa ɗo inna allahumma ya an Allah abu'id anna mi turika ma woɗɗintin e amen kulla man yahmilu lana fi nafsihi kala on joganiɗo men ka wonki makko ton alhasada ngañanande wal hiqda e konnagu wal ghiratu ko ɗum woni e nawligo. wahfazna mi torike ma allahumma renu men ya allahu ko ayyo Allah min uyunin immorde e gite tataraqabu hayatana ɓemɓe hino habbitani men gurdanji bonɗi ko ɓe faalawo kaka men sonjoto. wakfina mi turike ma yunu men sharraha bone ɓeɗo ya Allah ko ayyo Allah goto bajjo. musidɓe julɓe tedduɓe duumo e o duwa ɗo a yiyay nafoore muɗum, duumo e o duwa ɗo a yiyay battane muɗum. Allah ittay takkoma kala ɓe joganiɓe ma konnagu, o itta takkoma ɓe kala jonaniɓe ma haasidankaku, ɓe kala ɓe anyirɓe ma hara ɓe anyirarima hay e hunde si wona fi tun Allah ɓurnima e dow maɓɓe. joni noon sa yii goɗɗo Allah no neminimo no nema na ya mono ko ya wi'u Allah mi torike ma renumo aynumo hiwmo waɗu barki e ko okkorɗamo kom. Allah mi torike ma min kadi okkoranwa muɗum ma ɓuri ɗum ɗon. ɗum ɗo hanɗa torade na anyugol mo na konnagol mo na yelagol yo perdu na yelagol yo sonjo na yelagol yo ɓitto na yelagol yo tampo. goɗɗo ɗen andi o natiri aljanna sabu pihu gotu kun e wattanta hakkille muɗum tawi kanko kala nde mo waalo o innay Allah kala on toñuɗolam o tiwi o falju o hawru Allah mi torike ma min mi yaafike mo an kadi Allah yaafomo sabu ɗum ɗo okkimo aljanna laabiji tati nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no inna aden aljanna taway en woni yakade ɓe inna aden aljanna taway en woni yakade ɓe maka aden aljanna taway en laabiji tati ɗiɗi fop ko o aden goto ɗo woni ko ari tawata ko ɗum ɗo wonno anniye makko on. ta mijano goɗɗo ande Allah nema kala ko heɓuɗa ko immorde Allah ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni ma bikum min ni'matin kala nema mo heɓuɗon famin Allah ko immorde ka Allah ko seede muɗum no tawa e duwawuji azkaru sabahi wal masa jangeteɗi bimbi aynay allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadi min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal shukr. Allah kala ko wetanilan hande immorde e nema e juuɗe ma juuɗe goto e tagu mangu foppu koye juuɗe ma iwri an goto Allah. en toriki Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis nemaji joomi maɗi yewtu fi majji. si Allah neminima yo battenema o yaltoto e ma ta hulu hay e hunde ko Allah woni ko jonnuma ko Allah woni ko jonnuma yettir Allah nemaji ko nemu ma kon harana ya bungir jonna miskino ɓen e muɗum. musidɓe julɓe tedduɓe mi andintina hunde ɗo lewru zakka nun sumaye ɗo hewti na e nduɗo tun zakka ittete kono haray sumaye ɗo ka ittugol ngol haray hino moƴƴi. ko wodi woɓɓe ko non ɓe mani torta ko sumaye ɓe ittirta awa itte zakka on, woɓɓe ko donkin ittirta itte zakka on, woɓɓe ko jombente ittirta awa itte zakka on. kala dow mo Allah okkori jawdi o sali ittugol zakka mayri yo andu ko nin jawdi makko ɗum wattoyte feeruje yite jahannama ko ɗum wattoyte bolle e jahe ko ɗum o lettiroyte ka gabru makko. wata añan hoorema wata Allah okke 1000 euros 2000 euros 3000 euros 4000 euros 5000 euros
ronka yaltingol ɗon chaque mille euro 25 euro jonna miskinɓe Allah ɓe. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hon dandu en bone giɗo gaño, yo Allah hon dandu en bone tolo dal, yo Allah hon dandu en bone sikkugol gayni hara gaynari. mi toriki Allah o tawni en fuɗɗode sumaye, yo Allah hon tawnu en kadi rawrode lewru sumaye. kala mo o tawno yaari e meɗen yo Allah taw hara Allah hon yettitimo haray si o yaafimo. jango si tawi jon jango jaɓi alluwal meɗen sumayengal ko honɗum yewteten ko fi piiji tawata si a waɗiɗi Allah hon yafotoma bakkatuji maɗin. en yewtoya e toɓɓe nayi pette en juutinta fino jamma on wawira nafitorde e muɗum. toɓɓe tati ma toɓɓe nayi sa waɗiɗi andu Allah hon yafike ma bakkatuji maɗi. tentini non sa waɗiɗin piiji ɗon e nder ndu lewru waɗandu barki ɗo. yo Allah hon tawnu en jango si tawi jon jango jaɓi, so tawnari lamma o tawnari on yo yaafo en so ƴettita en. yo Allah waɗu golle meɗen foppo hara ko sabi Allah. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah maran en ka bonata ton ha nyande tawoyɗenmo, nyande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on arduɗo ko Allah e ɓernde hisude e sirku. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. en jango si tawi jon jango jaɓi.